suan Jerusalem khapui chu athlendon trepin rana tangin athira atra khuma onam po hian voin hian remna thu hi lo hrianila nima sila tuna zong imu lo turin nain thut to sia ni he tiang hun he chunga lo na thlengdon sia ira tini vela kulan sia manga an hualang sia kil tina andang che pang chia pathianin arun kan lai che ihriat lo wangin ichunga ifanau tinen leya an rod somong chia ichunga lungin tiang pakhat ma azwal wang ti in isuan Jerusalem chungchang thu asoi hi asoi atanga kumsom lina atakin ron thlengta a eni somsari na khan rom laram chuanin Jerusalem chu ron bayin tharuk meu anin be nuwa Jerusalem chu anlata ani temple po ha che in veivuda hanjan tirta ani isuan he Jerusalem atana huna hianin biakin sakanito a aminga Dominus Flevit tiania he munatang hian Jerusalem khapui po alang chiang le Jerusalem temple mun ma po chiang takin na mu thei boka he biakin hi Italian architect Antonio Baluzzi a design ania isuan Jerusalem khapui atra chungchang hreringin mitui far angin a design ani Church of Dominus Flevit hi kumsang ka chukwa somnga panga a sakzo chauka nia mase hebek in sakma hian kumzabinga na hunlaya sak Byzantine Church lom to thina he prophet ana ming choya sak ani nge tin he huna hianin kum sangkha zaruk BC ami thlan pani po an lai chuak to bok he mun hi Catholic ko ran pol rong bol tu pakhat Franciscan ten tunan en kolme ani biakin he laliswa Krista Jerusalem me puiten an pom du lo wanga atra na mun khania hey mai chama tanga han thirkian Jerusalem alang buak maya harem chang khop mai hun ko hian Jerusalem atang hian Jerusalem athira Jerusalem khopui atra ani mian tama mas kan nei zo chi a ona kan chuak nga lang hian pon lama tang hianin Jerusalem khopui chu alang chiang le so ti hianin so song lai so I musalman ho mosque khania ma chon Jerusalem temple omnakha ani hianin pon lama tanga hanlak hianin hebiak in molmang tak mai simple dak mai ti ang hi oma Franciscan ho bokin an enkol helaya mun pui zong song mun thiang lim Christian na an omna ho reng reng chu Franciscan ho enkol ani viewpoint atangin reilote Jerusalem thir lokang so lai so Jerusalem temple an sangna thin tuna musalman ovina mun an na tak khania so engphut so helai hi juda ho thlan mual ania so like hianin kom na tak khem midang pon ve nuala athir na mun ani wangin he ti hianin Jerusalem kwa thlir thei ni c'est les seuls qui ont plus d'archives pour les réfugiés palestiniens que de tous les réfugiés. Et eux, ils sont réfugiés du père et fils. 4 générations.